Il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendola qed tittalba biex issir inkjesta fil-konfront ta' Rosen Barbara Zarb, l-armla tan-notar Ivan Barbara. It-talba saret minn Simon Mallija, Valerie Mallija u Matthew Sacco li kienu klijenti tan-notar u li qed isostnu li ħallsu aktar minn 30,000 euro bejniethom lin-notar bħala depositi u li sallum baqgħu ifriżati. In-notar Barbara kien fl-aħbarijiet l-ewwel darba f'Marzu li għadda, kif meta wasal l-Indja biex ma' martu jaddottaw tarbija inħakem mill-COVID u kien miet ftit wara meta kien se jibda l-vjaġġ lura lejn pajjiżna. Iżda minn dakinhar il-każ tiegħu żvolġa b'mod li ma kienx mistenni kif għatta klijenti li kienu jinqdew bin-notar bdew jiskopru li flejjes li kienu ħallsu bħala depożiti u li suppost kienu miżmuma f'kont apposta kienu sparixxew. Kien hawn li wħud minnhom bdew proċeduri l-qorti fejn talbu li tinfetaħ inkjesta fil-konfront tal-armla tan-notar. Mhux magħruf jekk minn barra l-persuni li għamlu talba l-inkjesta kien xi hemm klijenti oħra li tilfu flushom għalkemm rapporti qed jgħidu li hemm aktar persuni li ngidmu b'dan il-mod. Mistoqsijiet li nbagħtu ġimgħatilu minn Net News l-avukat ta' Rosen Barbara Zarb dwar dawn l-allegazzjonijiet baqgħu mhux imwieġba. Għall-klijenti tan-notar qed jidher l-avukat David Bonello.